birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi hatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma gfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli waliwalidayya huma kama rabbayani saghira. Amin amin ya rabbal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur apa? Di umur 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil dagang, saat remaja umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun
mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Itu cara Dek. Minum, Cong. Udah, minum Kak. Ayo. Allahul kafir. Ayo Tan, ayo Tan. Dan isi masih teman-teman ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Nirda Jahra teman-teman yang akan membawakan sholawatan Allahul kafi ya teman-teman. Suaranya merdu nih. Usianya baru 4 tahun teman-teman nih. Tapi suaranya nih jeker. Jeker nih. Suaranya merdu nih teman-teman ya. Nah Dek, minumnya Dek. Aus. Nih orang cantik teman-teman, masya Allah, pakai kerudung ya. Cantik iya. Ayo, 1 2 mulai. 1 2 mulai. Allahul kafi. Yang Kafi bener. Terus jangan duduk di depan pintu, ya sebuan, ya sapu, ya hidung nggak ibadah. hadap sini. Hadap sini. Terus sungguh Berindangan di tangan kupu-kupu, berterangan tiap hari. jelas. Quran jangan lupa doa. Kami ya benar. Rabbuna kafi qasadana kafi. Namanya Naranja ayatnya hai kau indah jumpa saya sedekah semoga dapat masuk surga. Maya teman-teman semua kekayaan ikan dakwah saya digomil dan habis semoga itu ya. amin amin ya rabbal. Amin. Wabadu ya teman-teman ya bareng-bareng ya wabadu ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atu sya'allahu minal aminin alladzina la khawfun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil. Bacaan salat ayo. Takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi
Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal Gede. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. At-tahiyat mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Masya Allah. Oke teman-teman, sekarang kita jahra teman-teman akan membaca surah An-Naba teman-teman ya. Surah An-Naba teman-teman nih, ada jahra nih, cantik teman-teman, orangnya baik hati, Masya Allah, saleha ya. Ustazah ini Insya Allah teman-teman ya. Sini kak, miknya kak, minum kak, maaf kak. Surah An-Naba ya teman-teman. Ayo bareng-bareng Madra Jahra nih. Kak tolong isi air kak, tolong. Ayo. Ayo. Madra Jahra kan bisa An-Naba teman-teman nih. Enggak. Dekat-dekat. Oh gitu. Ayo. Halo sapa. Halo teman-teman gitu. Halo. Iya. Saya bilang. Saya mau baca An-Naba gitu. Bilang. Saya mau baca surat An-Naba teman-teman gitu. Ayo, alhamdulillah. Ya. Yang merdu ya deh ya. Ngajinya yang tartil ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Terus. Orang aju udah nguap naon iya. Ayo. Amma yatasaalun. Ayyuhal azizun fihi mukhtalifun. Aku akan aswaja sebata wajana waya ibasa wajana nahawa masya wabanaina kau sebang sidada wajana syaja wahaja anjana miya wasya timang sajaja yang bisa biya bawa nabata wajanatin afafa inna yama fahikana mekota yama yung fahisu ifatatuna afaya ayati sama fakana salwaba aciyati jibau fakana sawaba inna jahannama kana mirsada ittaqina aba bisima fiha ahqaba hayatukhuna fiha badawa sawaba yamima gasakwa jaja ifaqaina amkanu ayayuna isaba wadawu ya isaba. Jelas. Aku rasain kilaba. Kasuku warna jidaku miha aja baina imundagina faja. Perhatikan. Terus. Adai kana ba kawai bara ba kadam ya ka ilmauna biya kau. Ila baja sami wa bi adani jaba bi jamaati wadi. Baina ngaya yami kuna miyu kidoba. Yama yaku wa malaika faya. Aka umayilangan najina wa mawakawaswaba. Laika yang maka manusia ataka saja wabihim aba. Inna zanna kong asabang kaiba yang mayang umam makan banajada.
Kadang macam ada kafe yang kunci coba. Masya Allah ya teman-teman ya. Suaranya bagus teman-teman ya. Masya Allah. Cuman kau cepetan ya. Kurang lambat jadi kurang tartil. Ayo ini. Ana Ziad. Bang Abi. Apa? Hah? Alibata ya udah Alibata ya. Ya teman-teman Alibata teman-teman ya. Langsung tidur. Tidur. Ayo. Dul. Ngapain dul? Ayo. Auzubillah. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, alif. Alif bata saja mahwa data ayat jin chat data soal fakal kafa min nun wa mai hamzah ya. Iya, Bang Abi. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shad dal ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Oke, itu dia. Mana matanya itu ketutupan nyai. Ayo Al-Fatihah ya teman-teman ya. Ketan. Iya, ayo ketan ayo Al-Fatihah ayo. Ayo. Auzubillah ya, Dek. Bener. Terus. Karena berdua iya kan dari Medina syarah takir jatuh di nama tahi mulai madu biaya tahi mabibi lai dayamin. Iya, Masya Allah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya dia ngantuk. Ana tadi sedang tawa-tawa aja. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Kul. Kau aku coba binan makin nanti aja mana aja konas aji ayo coba lain nanti wanas. Terus Bismillah. Bener apa ngajinya? Otaknya ketutupan. Ayo Bismillah. Itu benar tuh cantik. Kul. Ayo Kul. Kau coba bewa kami saya kau sih ni jaga kami kau nafas ada filkada. Saya sih di jaga deh. Masya Allah. Lanjut. Bismillah. Ayo. Bismillah. Angomul langsung aja angom. Ya Bismillah. Ya nih yang ini. Halo Dek tuh kakak Erlita Zahira tuh. Dedek. Kakak Erlita Zahira, halo Dek. Halo Kakak Erlita, halo. Makasih udah komen-komen ya Kakak Erlita ya. Kakak Erlita ngaji yuk. Ayo. Tuh Kakak Erlita tuh. Halo Dek, Halo Kakak. Halo Kak. Mana tangannya? Tuh, dedeknya imut katanya tuh. Dedeknya imut. Iya, imut Kak, masih kecil Kak, masih 4 tahun Kak. Nih doain ya Kak ya. Biar semangat terus ngajinya Kak ya. Ayo lanjut. Kakak Erlita tinggal di mana kan? Dari daerah mana? Bekasi atau daerah mana Kak? Ayo follow deh. Bismillah. Ayo udah ini udah ya. Bismillah. Ini tabat. Ayo Apa jadi abi kata mau makan sebelah sana. Wah, dari Kalimantan Barat dia tuh. Kakak Erlita dari Kalimantan Barat. Halo Kakak, ini dari Bekasi Kak. Ya Bekasi Jati Asih Kak, ini dari Jahra nih. Iya, ayo bareng-bareng Kak ngaji ya Kak ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Dek. Iza aja ayo belum. Ayo. Masya Allah. Terus Bismillah. Ayo Bismillah tuh. Saya udah ngaji, Kakak Erlita udah ngaji. Hebat Kakak Erlita, hebat udah ngaji Kakak Erlita usianya berapa tahun Kak? Ayo Bismillah. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Ana.
Itu tuh kakaknya tuh. Baca. Erlita Zahira namanya tuh. Kakak Erlita Zahira. Hah? Ini. Iya, itu tuh. Saya Banyak 9 fotonya. tahun katanya tuh. Saya 9 tahun. Usia 9 tahun. Berarti kayak kakak Nahla tuan dikit. Ya, kakak Nahla kan 7 tahun ya. Semangat kakak Zahira ya, mantap ya. Makasih udah komen-komen ya. Kasih lope. Lope mana? Si lope deh. Lope. Mana tangannya? Nggak kelihatan. Iya. Iya, kelas 3. Wah, kakak kelas 3 SD. Wih. Iya, mantap kakak ya. Makasih udah komen-komen ya kak. Sehat selalu kak, berkah selalu, masya Allah. Ya, amin amin, masya Allah. Ayo lanjut deh. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kul ya, ayo. Kul ya, ayo. Kul ya. Naon? Minum. Mau minum dulu, minum. Aus teman-teman ya. Ada Jahranya minum dulu ke Erlita nih. Ada Jahra masih 4 tahun belum sekolah nih. Kita 5 tahun TK Kak Erlita. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo deh. Kul. Kul ya. Ayuhal kafiruna a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma abudana abidu ma batama antum abiduna ma abudakum dinukum majadin. Masya Allah. Tuh Dede Jara tuh katanya pintar tuh. Tapi udah pintar, amin. Dede Jara katanya pintar deh. Dede Jara dia bilang pintar. Iya, Masya Allah. Makasih kakak Erlita ya. Kasih lope itu kakak Erlita tuh. Makasih kakak. Masya Allah. Berkah selalu ya kakak ya. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar sayyi'alikana inna syani'aka huwa abtar. Masya Allah. Terus Bismillah. Ayo Bismillah. Nggak bisa diam. Lu nggak bisa diam ya, nguap terus. Ayo Bismillah. Ayo. Ayo Bismillah. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aitalaji yukajibu bidi wazaika aji yadu yatima yahudu atami miskin layu Fawailul. Musoin aji naumang satihim saun aji naumiwauna nauna maun. Masya Allah. Terus Bismillah. Nggak mau diam. Nggak mau diem. Ayo. Udah ya. Nguap ngantuk deh. Tadi kan udah bobo siang tadi padahal ya. Ayo. Bismillah. Ayo. Nggak mau Ayo. diam. Ayo. Bismillah. Diam nggak? Diam ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi qaisin ya fi atas kita ya soif. Fal ya'budu. Ayo. Saya budu apa ada baina asyatan min juyu amanahum min kau. Masya Allah. Saya tahu inna Selamat a'toina. Iya, Masya Allah. Inna a'toina ya kak ya. Lanjut, ayo kak, bareng-bareng kak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Anta kaifa fa'abuka bi ashabi fi amyada kaidahum fi tasrih wa asalaim tayyun ababi tamim bi jati min sijil fajahum ka asimakul. Masya Allah. Terus Bismillah. Mana? Ini ya. Lo nggak mau diem. Mau diam. Bismillah. Ayo. Bismillah. Ayo. Ya cepat. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikut medali mazadi jamaah wa alada. Terus Ya sebuah nama. lahu Ada. kalla Ayam. kalla layum. Aja nafi utama. Terus Mada kama utamana wahim kadoto tita wa afida nama innaha musodafia madi mumadada. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Cium nah gitu. Apa tuh? Om di rumah sama siapa? Di rumah sama istri, sama ini kakaknya ada nih, kakak
Erlita, dia punya kakak. Ini Dede Zahra punya kakak, namanya Kakak Nahla, usianya 7 tahun, Kak. Iya. Nanti gantian, kadang adanya dulu nih, nanti kakaknya baru baca. Ayo Dek, lagi Dek, ini Dek. Kadang baca Iqra ya, Kak ya. Ayo, nih Kak Erlita nih, Iqra 3 Dede Zahra, Kak. Iqra 3, halaman berapa Dek, kemarin Dek? Halamannya berapa kemarin? 4 Hah? belas. Emang? Oh iya bener, Dek inget. Dek inget teman-teman, Masya Allah. Iqra 3 halaman 14. Wih, Dede Zahra pinter. Nih, Kakak Nahla mana? Ditanya ini sama Kakak Erlita nih, mana kakaknya nuh katanya nuh. Nih Kakak Nahla nih, sini Kak. Mana kerudungnya, pakai kerudungnya? Ayo nih Dek. Nih. Ayo Dek, ini. Bismillah. Ayo teman-teman silakan mengikutan ya. Iqra 3 halaman 14 teman-teman. Ayo. Adanya udah nguap-nguap terus ini. Ayo semangat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kakak Iqra 5. Wah, mantap Kakak Erlita ya. Kalau Kakak Nahla Iqra 6, Kak. Sebentar ya, Kak, lagi make kerudung, Kak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. La Bisina. Terus Uap sama besin. Iya, alhamdulillah. Ayo. Nih Kak Erlita nanyain nih. No, Kak Erlita kakaknya mana katanya nih, akan Nahla nikah nih. Nih, udah Iqra 6 nikah nih, Masya Allah nikah nih. Kakak saya. Iya. Halo gitu. Halo Kakak Erlita. Halo. Jangan marah. No. Halo Kakak. Aduh. No, baca. Oh. Kakak Iqra 5 katanya. No. Kakak Nahla Iqra 6, Kak. Masya Allah. Semangat Kak ngajinya ya, Kak ya. Ayo. Halo. Ayo. Ayo. Bismillah. Ayo. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Ayo. La. Ayo. La. Bisina. Terus. Ja. Janahika. Wa'a. Wa'alihati. Hati. Panjang koknya. Bocah begini jangan didengerin. Ayo, fokus aja. Ayo, ayo. Ayo cepat deh malam. Ngaji bocah. Bocah udah pulang ngaji kali dia mah. Mungkin ngaji sore kali ngajinya dia. Ayo, ayo. Tina. Iya. Wadakata. Bima fatihi. Bima fazatihi. Wa idi. Ngizi. Nggak ada wajah. Enak dia nggak ngantuk, dia hilang ngantuknya kan? Iya. Iya enak dia hilang ngantuknya. Ayo. Ayo. Wah. Ayo. Iya kan? Hilang ngantuknya kan? Wah. Kita nggak mau diam. Ayo. Wah. Istrinya lagi ya. Istrinya Istri saya. Istrinya lagi ini di kamar ya. Nggak lagi kerudungan Kakak Erlita ya. Istri saya cantik, istri saya. Bukan iya. pakai gurun tapi ngedit. Iya, waduh. Kuning sama merah. Iya, istri saya cantik. Iya. Cantik banget hidungnya mancung dah hidungnya. Ya. Ayo. Ayo. Ayo Dek, nanti Ayo Dek. Ngantuk. Iya, makanya ayo aja cepetan ayo biar ngantuk ayo. Ayo. Kho nih. Ayo. Kho. Ayo cepet ya. Tina. Mazaka. Ta. Bima faihi. Bima fa. Zatihi. Wa Ngizina. Fa. Khasi.
akhika gisyarati fi natihi syayatina mawadi'i wa khilai. Terus kafa, ayo pintar solehah, masya Allah. Ayo sikit lagi, ayo sikit lagi. Ayo kafa, lah, menemukan hilang. Ayo pakai kafa, ayo. Tuh, apa tuh katanya tuh? Oh, saya skip, siap, lihat dong istrinya. Waduh, iya. Nanti ya kak ya, ayo nih, ayo kafa, ayo. Ya udah, ntar abis ini bobo, ayo. Kafa, ayo. Besok ngikut nggak besok? Besok pengkong abe. Ayo, main. Kafa, ayo. Main. Iya, ayo kalau hujan. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Malah Dede udah bobo siang kan? Ya. Iya. Masa ngantuk terus? Ya. Hilang atuh nyanyi. Semangat jadinya. Jadi pintar. Lama, Po. Dah. Skip. Saya sik. Ya, Skip. dah. Nah, bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kafa, ayo. 4, 5, Ayo. 6, 7. Kafa, ayo. Naon? Ayo, kafa, ayo. Enggak, udah baik kok, udah baik. Ayo, sama-sama baik, ayo. Kafa, ayo, baca. Ayo. Kafa. Bina. Sholawati. Ala ghanami. Khadi'ina. Wahazihi. Ibadatihi. Iza qada. Asatira. Wahafidha. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh gitu, gini. Iya, ayo. Kan baru sekali Dede, ayo lagi. Lah, ayo biar lancar, pindah. Kan 2 kali Dede, habis sekali nanti. Kan saya udah 2 kali. Belum. Udah. Udah 2 kali yang mana orang udah sekali. Abi lagi dah, Abi tadi lagi ya. Ayo, anak Abi nih, ayo sama Abi ya. Tadi lagi ya. Oke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labisina janahika. Kakak Ayo. ngapain? Ayo. Janahika. Wa alihati. Wa alihati. Khati'ina. Wa zakata. Bimafazatihi. Wa izina. Fakhashita. Binasirihi. Bi akhika. Kisyawati. Fi zinatihi. Syayatina. Maradi'i. Wa khilalihi.
Kafa bina Sholawati Ala ghanami Khadi'ina Wa hazihi Ibadatihi Idza qada Asatira Wa hafiza Ada sendiri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Labisina jannah hika wa ayahati khotiina wa zakata bima fazatihi wa izina fakhat syita binasirihi bi'akhika gisyawati fi zinatihi syayatina mawadi'i wa hilaihi kafabina sholawati ala gonami khazi Ayo. Bagus. Ayo, bagus. Khadi'ina Ayo. wazihi ibadatihi iza qada asatira wa hafiza. Masya Allah, hebat. Udah jalan pindah besok ini nih. Mau nggak pindah? Mau. Tos. Nih. Iya, halamannya? Halaman 15 ya, ingetin ya, 15. Iya, 15 teman-teman ya. Ada jarak pindah teman-teman nih, Masya Allah ya, halaman 15. Dikit lagi udah ya. Oh, nih. Emang jilid ini ya, oranye ya? Iya. Teman-teman ya, ada Zahra baca jilid metode Umi ya, teman-teman. Jilid 2 ya. Warna kuning. Iya. Halaman apa, Dek? Halamannya, Dek? Halaman berapa nih? 12, Masya Allah. Udah bisa ngitung nih Zahra teman-teman. Usia 4 tahun udah bisa ngitung. Ini halaman 12 katanya. Masya Allah. Ayo, sini. Ayo. Bisa kak. Bismillahirrahmanirrahim. Baban, tatan, sasan, jajan, hahan, khokhon, dadan, zazan, rolon. Agak panjangan dikit. Rolon. Ya. Zazan, sasan, syasyan, soson, dondo, don. Apa ulang? Don, taton, jozon, aa, aan, gogon, fafan, kokon, kakan, lalan, maman, nanan. Iya, berabi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
baban, baban, tatan, tatan, sasan, sasan, jajan, jajan, hahan, hahan, kokon, pohon, dadan, dadan, zazan, zazan, roron, ron, zazan, zazan, sasan, 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 sasyan, soson, sasan, dodon, dondon, dodon, toton, 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 iya, zozon, zazan, aan, aan, gogon, gogon, fafan, kafan, kokon, kokon, kakan, kakan, lalan, lalan, maman, maman, nanan. nanan. Lagi, biar pindah. Ayo pindah kakak sholat. Ayo. Asal lagi. Sadaqallahul azim. Kalau udah 2 Sambil kali. nunggu bacaan naziat ya. Nunggu kakak ya. Berang abi aja ya naziat ya. Ayo, naziat. Ayo. Mana mukanya? Mana mukanya dari jarak teman-teman? Hah? Ya. Ayo naziat ayo. Pintar di jarak kan ya. Iya dia. Besok kita ajak. Besok. Nah besok rumah kau abe. Ya, diajak. Ayang bohong. Beneran, masa bohong? Be nggak pernah bohong kan sama anak, masa bohong sama anak. Ayo, anak ya teman-teman ya. Ayo, menunggu akan lah ngaji, sholat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sholat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan Najilati nasta. Wasabiha tisabha. Wasabika tisabuka. Wamula ila ti'amwa. Yauma tarjufur rajifah. Wajifah. Wubu yama'i wajifah. Abu sawha qasiyah. Yakuna inna madudun fiha fiha. Faiza unna zaman nakira. Qawdi qazan qawatun qasirah. Fa inna ma jazatu wahidah. Wahidah, ya. Fa'idahum bisahirah. Ataka hadisu Musa. Isnada rabbuhu biwa. Muqaddasi tuwa. Hab. Innahu tagha. Terus, fakul hal. Aku laha Ila anta zakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra. Fakazzaba wa asa. Summa adbara yas'a. Fahasara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Terus. Iya, enggak apa-apa, bagus. Bagus, pintar. Antum, ayo. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Atit tammatul kubra. Terus yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa amma man tagha. Wa atharal hayatad dunya. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min zikraha. Ila rabbika muntahaha.
innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan au duhaha. Iya betul, tas dulu dong. Hebat itu Zahra ya teman-teman ya. Usia 4 tahun sudah bisa baca An-Naba dan An-Nazi'at teman-teman. Masya Allah. Lah. Kok dibuka? Belum selesai loh. Waduh, pelanggaran 12 ini teman-teman ya. Akanahlah bersama tawala teman-teman katanya ya. Iya. Ayo. Teman-teman sambil nunggu ya. Menunggu akanahlah sholat teman-teman. Terima kasih sudah like ya, sudah nonton, sudah berkunjung ya. Sambil menunggu kita sholawat dulu teman-teman. Sholawat Ujang Bustami teman-teman ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sini dek, sini dek. Bawa sini itunya, duduknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sini, tahu. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Salawat ya. Jangan takut. Jin engklek, setan engklek ya. Kepet baik, pak ya. Dari jarak. Ayo coba dari jarak. Allah kapi dek, ayo dek. Atau udah mulai. Jangan duduk. Duduk. Duduk mana? Main di taman, kupu-kupu berterangan. Tiap hari baca Quran, jangan lupa salawat. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Masya Allah, ini dia. Ayo, mana hafalannya? Sungguh, namanya. Ayo. Namanya dan cahaya Assalamualaikum indah.
rajin puasa sedekah, semoga tetap masuk surga. Ayo teman-teman semua, ikutkan takwa dari Umi dan Abi, semoga hidup selalu bahagia. Amin amin ya Rabbal. Amin. Masya Allah. Ayo kak, ini kak, pakai ini kak. Senyum. Susah sholat ah. Hah? Susah. Kan udah diajarin. Terima bidah. Ntar. Ayo. Iya, mabidah. Dah, ayo. Bisa. Enggak. Warnanya begini warnanya ya. Lihat enggak? Pencet. Begini warnanya ya. Dah, ya. Ya teman-teman ya, kita baca surat Abasa teman-teman. Abasa bareng-bareng ya teman-teman ya, silakan ngikutan ya. Ayo bareng kakak Nahlan ya teman-teman. Usianya baru 7 tahun teman-teman. Mau minum nggak? Enggak. Nggak usah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah wa man syaa zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu faqabarah summa iza syarah kalla lamma yaqdi ma amrah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa saqqaqna arda saqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba mata alakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillah. Apa tulisannya? Surah At-Takwir ya? Teman-teman ya, surah At-Takwir teman-teman, silakan ikutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru utilat wa izal wuhushu husyirat wa izal biharu sujjirat wa izal nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa izal suhufu nusyirat wa izal sama'u kusyitat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat wala
uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim wa aina tazhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Masya Allah. Terus surah Al-Infitar teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan ya. Ayo. Surah Al-Infitar ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u fatarat wa izal kawakibu tasarat biharu fujirat wa izal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Masya Allah. Terus surah Al-Mutaffifin teman-teman ya, yang mau kita silakan ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nas li rabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Terus mana? Nah, 22 ayat 22 Al-Mutaffifin. Ayo. Innal abrara lafi na'im. Ada. 22. Innal abrara. Ada. Innal abrara lafi na'im. alal araiki yang surun
natratan naim yusqawna min rahiqim maktum kitamuhum mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynay yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa iza marru bihim yataghamazun wa izang qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yang zurun hal suwibal kuffar rumah kanu yaf'alun. Masya Allah, barakallah. Surah apa yang belum kak? Surah Al-Insyiqaq teman-teman ya. Silakan ikutan aja bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Zuper apkalaku 30 juz. Kak Yani Maryani ya. Zuberab kalaku 30 juz ya. Apa maksudnya kak ya? Zuberab juz berapa ya? Juz berapa? Kalau aku 30 juz. Iya, Masya Allah. Ini kak juz 30 ya, sama anak-anak kak ya. Bareng-bareng ya kak, ikutan ya kak ya. Kak Yani Maryani ya. Ya semangat kak, ayo kak. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u syaqqat. Ayo. Izas sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ayo. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka qadihun illa rabbika qadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari iza tasaq latarkabunna tabaqan ang tabaqo Fama lahum la yu'minun wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim ya illal Bunda illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya Masya Allah ya. Ya kakak Yani Maryani ya. Kakak Maryani tinggal di mana kak? Ini kak, daerah mana kak? Bekasi kah? Kalimantan atau mana kak? Biar kita saling kenal ya kak Yani ya. Terima kasih udah komen-komen ya kak Yani. Saya selalu kak Yani ya.
Ayo, sekarang baca ini Kak, Iqra 6 ya Kak ya, Kakak Nahla ya. Kak Nahla, halo sapa Kak Yani, sapa. Halo Kak Yani, halo Kak gitu. Halo Kak Yani, sapa. Itu Kak Yani nanya tuh. Halo Kak Yani. Ini loyok banget. Ayo, Iqra 6 ya. Iqra 6 halaman berapa kamar Kak? 13, halaman 13. Iqra 6 halaman 13. Kak Yani berapa Kak usianya Kak? Berapa tahun Kak Yani? Nih, Dede Zahra ya Kak ya. Halaman 13, Iqra 6 ya Kak ya. Nih ya Kak Nahla nih. Emang ini pindah Kak? Lah iya. Emang? Oh iya betul, ayo. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih? Nun Nun apa? mati. Nun mati. Tak tahu atau apa nih? Apa namanya nih? Doma Domatain. domatain astatain fathatain. Dinamakan tanwin namanya nih. Satu kelompok ini ya namanya tanwin. Nun mati atau tanwin. Apa? Nun Mati atau tanwin dibaca samar dan dengung nih nih dan dan dengung bila bertemu dengan salah satu dari 15 huruf di bawah ini. Nah, ini 15 huruf nih. 1, 2. Ini anta nih. Contoh nun mati ya bertemu tak nih ya. Didengungkan ya. Tuh didengungkan. Tuh, nih satu dari huruf dibaca sama samar nih. Dibaca sama samar dan dengung. Contohnya nih. Dibacanya ini kan tulisannya anta. Ya. Dibacanya anta. Tuh, anta. Karena nun mati bertemu tak. Tuh, makanya didengungkan, samarkan. Coba. Anta Iya. wa antum Tut. la Panjang. Terus. mang tatawwa ang takulau ang takulu au Ak. ak Nang. tum Ya, tum. jannatin Tuh tanwin nih. Tanwin bertemu tak sama, samarkan, dengungkan. Jannatin tajri min. Tuh. Lagi samar lagi nih. Ketemu tak lagi. Ayo, jannatin ting tajri min tahtihal an. Ini kan ha ini mah bukan tak. Haru haru khalidina fiha. Iya betul. Terus Inna nazzalna zik zikra wa inna lahu lahafizun. Iya. Nah sekarang sa nih. Sama nih sa ya. Bila nun mati bertemu salah satu ya dari huruf ta dan sa, maka didengungkan dan disamarkan ya. Ayo, ini nomor 2 tuh. Pertama satu nih, ta nih hurufnya. Kedua sa tuh ya, nomor 2 sa. Wow. Bil, ayo.
bil unsa wa kuntum azwaja Jangan sa tuh. Tanun bertemu sa. Azwajan salasa. azwajan salasah Ya. Yang. Terus. khalaqal Khalaqaz. Minum. Ya teman-teman ya, ada yang aus teman-teman, si bensin dulu nih akan nih. Ya si bensin dulu nih. Orang kalau udah isi bensin segar lagi nih. Ya. Nah ini usianya teman-teman ya, baru 7 tahun teman-teman, tapi udah Iqra 6, Masya Allah nih, hebat nih. Semangat akan halang ngajinya teman-teman ya. Doakan teman-teman ya, semoga menjadi anak yang solehah ya, berbakti kepada kedua orang tua ya, ilmunya bermanfaat, menjadi kebanggaan kedua orang tua, bahagia dunia dan akhirat teman-teman. Masya Allah, doakan teman-teman ya, saling doa berdoa. Ayo, gimana nih ayo khalaqal Khalaqaz. Ayo. Iya. susah Iya, susah. kok Ya, ya. Apa enggak apa-apa. Santai. Khalaqaz. Ayo. Ini tasdid. Zal. Tasdid. Khalaqaz. Ayo. khalaqaz zakar wal unsa Miss luhazil unsayaini Yain. Ya, terus. Alal hingsil azim Mm-mm. waroya Apa tuh? Waraihanun. Waraihanu. Ayo. Warai itu warai. hanu wazannatun naim Waraihanu wajan. Ayo. Waraihanu. Ayo. waraihanu wajannah Tuh. naim. Iya. Ayo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Anta wa antum tutla man tatawwa an taqulu au ak nantum jannat Ting tajri min tahtiha anharu khalidina fiha inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun bil unsa wa kuntum azwaja Jang
Azwajan. Ayo. Mana? Az. Azwa. Jang. Jam. Salah. 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 Sahan wakof. Salasah. Iya, kalau wakof jadi ha. Salah. Oh. Terus kok. Kholaqoz. Langsung tasdid. Apa belajar? Aman. Semangat. Kholaqoz. Kholaqoz zakara wal unsa. Terus. Mislu hazil unsai sayain. Alal hinsilha azim. Waraihanu wa jannatun naim. Iya, bareng ya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng teman-teman. Ayo. Jika nun mati atau tanwin dibaca samar-samar dan dengung. Dengung. Bila bertemu dengan salah satu dari 15 huruf di bawah ini. Jadi ini ada 15 huruf nih, ini satu nih, ta, dua, ta. Nanti ini berikutnya nih. 3 jim, tuh. 4 dal, tuh. 5 zal, dan seterusnya sampai ada 15 huruf katanya tuh. Iya, dibacanya dengan sama-samar dan dengung dibacanya, ya. Paham tidak? Paham ya? Ada 5 apa? Ada berapa? 15 huruf ya. Kalau ada huruf itu dibacanya dengung dan samar ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Anta wa antum tutla. La Man tatawwa'a an taqulu au asnantum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tapi habis. Napasnya habis. Ayo, jannatin. Ayo. Ayo. Jannatin kan tak tuh. Tajarim min tahtihal anharu khalidina fiha. Ayo terus. Perhatikan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nih, sa ya. Bil unsa.
Ulang. Bil. Bil. Unsa. Kakak tegak. Wa kuntum aswajan salasa. Wa kuntum azwaja jang yang salasah khalaqaz zakara wal unsa khalaqaz zakara wal unsa mislu hazzil unsayain mislu zil unsayain alal hinsil azim wa raihanu wa jannatu na'im wa jannatu na'im. Sadaqallahul azim. Semangat ya, oke ya teman-teman ya. Alhamdulillah wa syukurillah Kakak Nahla dan Dede Zahra sudah selesai baca ngajinya dari awal hingga akhir. Terima kasih teman-teman sudah komen dan like dan tap lope-lopenya ya. Sehat selalu teman-teman. Besok kita insya Allah libur ya teman-temannya karena mau silaturahim ke rumah kakek dan nenek ya. Biasa kalau malam minggu main teman-teman ya silaturahim. Nah sebelum kita akhiri, jadi nggak Kamarun? Jadi ayo. Apa maunya? Apa? Ayo yang bagus bacaannya, yang nyanyian sholawatan yang bagus ayo. Ya teman-teman ya, namanya kita sebagai orang tua teman-teman harus semangat mendidik anak-anak kita ya. Bagaimana caranya supaya dia tuh terbiasa teman-teman ya. Terbiasa dia menjadi sebuah habit ya sehari-harinya. Lah, pakai HP apa sih? Kan buat ini nge-live tuh. Ya satu lagi. Mana? Lagu apa emang maunya? Hah? Apa? Komarun. Oke teman-teman ya, sholawatan Komarun teman-teman nih, Kanahla teman-teman nih ya. Sholawat Komarun ya, sholawat Komarun. Sholawat Komarun Nasionahla. Ya. Komarun Nasionahla. Lirik peti ya, lirik. Lirik. Nih. Nah, soal liriknya. Musim Madaili apa bukan? Komarun, ayo. Teman-teman ya. Oke teman-teman, saksikan ya Kanahla teman-teman nih. Itu ada bacaannya. Iya, ayo. 1, 2 mulai. Komarun Sidanan Nabi Komarun Wajamil sidanan Nabi wajamil. Terus Komarun Sidanan Nabi Komarun
fakal dinadi Allah Allah wa itruha ya iza masat ayadi Allah Allah wa kaful mustafa kalwar dinari Allah Allah. Enggak. Terus wa itruha ya iza masat ayadi wa amma nawaluha kulla ibadi wa amma nawaluha kulla ibadi wa amma nawaluha kulla ibadi wa amma manawa ruha kullal ibadi habibullahi ya khairul baraya qamarun sidanan nabi qamarun wa jamil sidanan nabi wa jamil qamarun sidanan nabi qamarun. Terus kadang mabaruk oh iya udah mulai. Mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk alfa Mabaruk yaumiladik mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk alfa mabaruk yaumiladik mabaruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad Terus? hingga hidup selamat. Masya Allah. Mabaruk alfa mabaruk alaika Mabaruk alfa mabaruk yaumiladik mabaruk. Dah. Masya Allah ya teman-teman ya, sekian. Nah, terima kasih teman-teman. Iya bagus ya teman-teman, suaranya merdu ya, Masya Allah ya, bagus. Kalau anak-anak terus diapalin terus ya, lirik-liriknya ya, sholawatnya ya, bagus ya. Nah teman-teman, tutup teman-teman ya, kita tutup dulu malam ya. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Makanya ambil lemon. wasallam. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu fiha. Rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kau macam mana pula kau? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Habis. Waduh, Ininya. waduh, bagus kali. Iya itu bagus. Tuh, topiku pejiku siapa yang bikin miring begini nenek? Aduh, pelanggaran 12 ente nih. Nah. Ya teman-teman ya, itulah dinamika ya atau apa perjalanan ya kita ngajar anak ya. Semangat teman-teman, doakan ya, doa selalu ya, saling doa berdoa, saling doa mendoakan ya teman-teman ya. Kami teman-teman ya, yang benar datangnya dari Allah, mutlak dari Allah yang benar ya. Yang salah dari saya pribadi teman-teman, terbatas salah saya mah, banyak kekurangannya, banyak khilafnya, banyak kealfaannya teman-teman. Masya Allah, doakan teman-teman ya, istiqomah teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, sudah like, sudah komen-komen, sudah ya. Sudah menyimak, jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya. Sampai jumpa di malam Senin insya Allah. Besok libur teman-teman ya, insya Allah besok libur. Nanti kita mengaji lagi malam Senin teman-teman ya. Pamit ya, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, mana belum?